Weche mag DAPK, Jubilee kod Wiper wacho ni gibiro siro lwedo Kalonzo Musyoka ne laro kom tenda piny Kenya e yiero maduong' mabiro. Telogo wacho ni sani Kalonzo hemodong' kaka jatend kweth makwedo piny owacho. Bende wacho ni kinde ochopo mar riwore gi gwenge mag masawa mar piny Kenya. Jotelogo osingo ni gibiro tamore dwaro mag thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kom mare. Ne giloso e kaunti ma Kiambu. Tutaendelea kusimama na wananchi. We remain the loyal people's opposition kuendelea kuwatetea. Na tunaomba Wakristo mtuombee. Mwenye tumeachiwa sasa na mwenye tunatembea na yeye, because there must be an alternative to the things happening in this country. Na sisi wakaji wa eneo hili tufugue macho yetu. Sisi tukitembea na Kalonzo tunasema omba Mwenyezi Mungu mapenzi yake yafanyike. Leo tunataka kutangaza wazi Kiambu, kama wako na njia ya kutoa Rigiji jama, kama wako na jama hiyo ya kumtoa, sisi wanaazimio tunasema hawatamtoa peke yake, watoe yeye na Ruto. Wangapi wanasema hiyo? Wangapi wanasema hiyo? Kwa hivyo hiyo mtu ikikatwa wakitaka kuangusha Rigiji na wao pia